mentah ke kenti tongin ya pek kumno ban shimno ya ki fraction ngala de hikai ya ke hinlang aga tu gawai pat ke video da pimpat nang te pek nang tu te kumbale ek hinlang ka shimno ru ka de kumju hi nginom nganom batai su iki rule pada tang balong karkom khen te ka sa pada kumba kenya ka khenlang jong ka fraction tongin pe basuk wut baden kong ki ong iwei shimno kane solution 1 tikatukan long iwei po iwei du shimno minus minus iwei po r ladawat LCM iwei bat r kan long hi r divide the way yo r kan long r sin iwei long r both yo minus sang tu divide the r yo r kan long iwei sin iwei long way ngala ong hab divide yo LCM da ubana po kabami ka ansar hab intu ya ka bat ubana jero angir kumju na divide yo LCM daw nyo r kami iwei ta iwei pada nga intu siya na siya jerong bat ini iwei sin iwei long way abakut kane siya jerong r shimno iwei long iwei apo sa r kabangot ansar kadai shiteng katu kalami ong ikaka shiteng kumbangi ong shiteng kilo ya uwei hab yasam arjaka lada yasam arjaka yo mar shiteng uwei usok lada yasam arngut berbor banapo amut bayasam yasam arngut uwei usok kan yo mar shiteng sukat to de ansar masuk try bilas tu tongin pek ba a ra iwei po r minus san iwei po lai katu nginang haban penja yo neo whole number in pelong baik tang way numerator way denominator r sin prakan real ni se into kane bat khenlang kane shap chijro khenlang chijro r sin prakan real khenlang bat iwei long khat nyau hapo r kane rulai sin san khat san bat iwei long khat real hapo lai ngatho diang yo tu yo r ngatho diang neu lai ngatho diang LCM R bat live ini dan faktor balak ban dibai yaki kumta ngasu into back R bat live lalong real na dibai do R ya real kami lai sin kan nyau kila ban into syarut lai sin nyau R kuwei rau R we sin lai bat R long san kami san kuwei abut yo minus na divide daw lai yo hundrew kami r teliti kan hundrew pada kan long lai o r na into daw r yo kan real r sin real kan r iwei r sin iwei r berbara iwei long lai ke habakut katu kan long kan no san kuwei shimno lai po r kat wei shimno r long kendai nesa sa long kat kendai apo rio dapat bahaya ngabakla ladang ngabakla bisa pendek so kane mlak su bania pom penrit tengi thok baik ansar kade gatto ada dangla bania pom penrit daw nomor bana klik jongi na jadin nila bania pom penrit kan rehang ne mlak su lakut tangkum tu ansar ito min pek kaba mo kane kade ga solution number 3 nala ko poy sa kalay kumle ba r ito gile ba r
sau po san iway po LCM kini ru dan number shoot bala divide kini dan common number take into by asin san kan long by shipo divide do san shipo kami r sin sau long pra to yo minus santo divide do r yo shipo kami san sin iway shijrong mot habis tu shijrong divide do bana po into do bana jrong divide do bana po answer into yo by shijrong umtal berapa so san sin iway kan long san Russian no san kan long lai po shipo an san basok tongin po shikaba sao solution number 4 kadai khat r minus lai sau po san new khat r bomdan ni asia po ngila bentok khat r po iway ngala de ong lada divide the way khat r sa dia khat r kum tau way la bentok sipo anta kane lai sin san khat san nga into yo ne burune khinlang ni bunajrong ban penlong pe tang way numerator way denominator lai sin san khat san bat sau long khat kendai sa biang san angkat ban divide te reject ba ada ke jeng simno minyak simno kani kan mi kan no iway bat san LCM kalong di san divide the way yo san kan mi san into kan r kan long triple divide the san yo sa new minus na to ang to divide the san yo san kan mi iway sin kat kendai kan long hi kat kendai sim no sha root triple sim no kat kendai kan mi kan no sipo sim no kendai sa si iway san sim no iway long sa Ipatu papakut kami kan no sau pu way po san ansa nimla syu bania pom pendri kita ni lada mla sakit satu ansa te lada pikwa pada benam thok buntu wa ban idea yang sika mix number then diba yo sau pu way no or an ice way ansa kabadang he si jerong nang la ban divide do san sin pra kan long sau po tam iway nala ong barabor ansar ni to puntu unu bami ni to ang tu batam ni to si jerong nong divide ni to siapo so gatu kan long pra iway po san ansar so pila ban to puntu la ne puntu kani ngaklen pangkala mix ka kanel along mix pra bat iway po san ini sudah ibet sau kuih po san kalau mau tiap sau kuih dan haban divide daw san kani ngalada divide te kami pra tambah tam iway pada dan haban divide daw san te ha fraction ngim divide syu like no stang dang ni ken decimal te ni divide syu habatam ni dang la divide lara dai ha decimal ngalada pikai pika ken decimal shubu kalong kum kani minle kum no pra okay hang ni tongan ngan pen ibiang sa isin hang ni sau kuway divide do san sin pra kadai sau po tam iway ngalaong hadinu way don ayu don point na marunil la dai whole number sau kuway hadin way don point shadin point don di a don di 0 pun teli nila bantok ladang ni don kuat ladang ngin kuat te ngin nai thok
Mila susu apa mesin. So yung new point ngarak no ngaong hang ni. Te hadir point don ayu don 0 tela ban pen here di 0. So kan make no san sin r long shipo. Ada thought daga decimal kan ni kami kan no. Kami kan mi kami ka answer hajing siya kami pindan kam bentok ni tambah longas seperti kami ka answer hajing siya kadai 8.2 answer. Okay, ada day ba dan kam ban ya ski decimal. Ladam dan kam ting isu thok tang pra iwe po san. So hajing ken decimal ngada patai pi ba din jonggu whole number barabar bidon ki zeros sedang laban divide. So ngakar men pilas koto te ngaladat ya ka ai ngaladat ya ka jingkain shimno jong ka ai jong ka fraction naksa saka into saka divide but guys kumno banwat ICF LCM ya ki fraction ini kita datang ki basic jong ka jingkain kita datang ki tenrai tapi patnang gini mentoy re tinlek tuition chane stay nomor beli kini la dei benang lupa na do kelas rep na do kelas 4 kelas 5 kelas 6 kelas 7 kelas 8 tang batip dan baikai na em tagadaw ngamban se na la shina la ki jong ki syllabus but ngalayat ya pi kuntu pihak ban bud din ter ya ki video but pihak ken gawe gawe jingken te pin salap banda pila de blot ini basic la long kumba pila le kelas 10 sundan na kelas 11 12 da don babatai jingken ya pi kan sub ya pi ban song tu kan sub ya pi ban ken nganong pinom dardon baong bapek kaning into kuntu nganing divide kuntu kikin should divide back issue into back pi pada pinsa kalau ngok teng kini akan do iki algebra teng kini akan do iki sat so kita ngempat dep in sadang le andal adep ka fraction te mentang ini ya syaka homework ta ai pori ngakendiat tol kini kita gitu ki homework dengan ai pi le dan tang sepuluh tulis pang pilade answer ngal Aisyah ni baca ni teng ki answer tip nomor bangal akhir step kala ban pair kende kan soi la daga pair te sampai kam tam kini ki banga ong lagi fraction kini ki main number te kin sa konju ki kataru laradun babakla ngala ong pila ban phone ni ngada pila ban tho hatrai jong video but what glad ban subscribe what glad ro ban like what glad ro ban press the bell icon kan mento yepi ma bandalami video semai kin saya pi kan sapoi message pi namar menta sipor ngadang yai ai man ka sengi ngadang yai pha ke group re hadin ngan sa ladap than ga WhatsApp thai tekan supoi bitang da message ke YouTube so check dan supoi message wala dan video tu mai te sampai te menta support te ngandang share ya pi hapo WhatsApp share lang ye ki wairu piru to kata ko boleh sibun but ngisi kan tu video ko bat mai